23 قانون 2023 ده انگام بجن هفته داویه د سال 2023 ده دولت ترکیه قرکر پلاک نو یا ادشا داگیرکاری و قرکرنی دابو دست بکرن هر دوی پلاخویا قرکرنی دجی هما بجه هر تج دابون برخواه یک جم ناوندین کو ببون آرمانجا ادشین قرکری داگیرکاری دولت ترک ناوندا ام بو لورجی جمالباته که 5 کس بریندار ببون نوچه گانم جوانا جمعه او حوالی می قمروان بسام خلب جی سردانا مالباته کر او هستن مالباته یعنی دوی کلیه ده او پیامین وان جی به جمره کرنن نوچک او ام به هبر جی ده تماشا بکن 25 کانونه بو او که هر روش کارکرین وی کارگه بری خودان سرکاری خو دا کو دا براجیان خو بکن لیوان ندزانی کو جنیش کاوه و بالا فرکه دولت ترکا داگر کربه و وی کارگه ها ام بمب باران بکه و وان ولاتیان جی بریندار بخه هندزانن کو دوی کارگه ده 5 ولاتی جمالباته که بریندار بونه شما عليه والله أردوغان شجمة خوازي كتشا زارو كيما فقيرن ودش غولن يعني شجمة خوازي يعني جبوتشي وين واخي جبوتشي ایشو برینا ددلی وان ده گرانه نهی سانکو 5 زاروکین کچو کوریوی به دست داگرکریا ترکیه بریندار ببن فهیمه احمد دا پیرا 5 زاروکین برینداره دبیجه ما چگو نهی زاروکین مبو زاروكي ما ساعات حشت دچن يا ابو ساعات شهرتين شغل كيخو والحمد لله مرتاحين وكركين بيج حبرين دارن والله هي ما نديت يا واناك يا ابو بقرعاني حالي وانا حالي حريق بيسكي لوقين وبوهلاند نبابي من وسط قربانا وما وندعوات المدكين والحمد لله البلد يخو مرتاحين ما تشجمة خوازن دا أردغان خالد حسن 6 صالي موفق خالد حفظ الصالي أحمد محمد باز الصالي توفيق خالد شاز الصالي وديع أحمد شارد الصالي أفزاروكن كل بيغا باناني خواتكتن بون أرمان جايريشين داغر كريا تركيا ولنا خوشخانين باجاري قامشلو دبن شاف ديريدنا ابدا وجداني ويتنا يعني زاروك اخي انساني مدني دشنا شغلي اخوه كاري اخوه يعني تشجوات خوازي يعني ما تشتك باردوغان نكريه ام يعني بلديه مية ولاطيه مية مدر ناكفن اردوغان بتقي مش بلديه خدر ناكفن بتقي بفجره مش بلديه خدر ناكفن شجمة خوازي خلق باز نجبو بقريكان نجبو معيشة دنياي كشاب یک جوان زاروکان خالد حسین 13 سالی کو بریناوی یا هری گرانه مسری لبیجیش که ویدانو مروشاوی جنیز و ناسکر بریناوی ناکه گرکی گران بون جير نشتغري طبعا عمليات ماجير تشيكرن 5 إصابة هبون دروفيه زراف دا إيويناكي إصابات كيسي ميزيدا جي هبو وديك دماري أبي شريان حرقوفي دا هبو ودوريد الحرقوفي الأصلي دا قتيابو بشكل كامل طبعا وشكستن جي هبو دهستوي رهني بينا كده فروشاوي قلكي بر جرامبو براستي عمليات هاتن كرن والحمد لله غرفة عمليات الضرباس بو نيزيكي دوازة وحدة خويني جير هات فاقوهاستن روشاوي حتى نهار الحمد لله مستقرة يعني واعي بوا دولتا ترکا داگر کرده ایریشال سر هریما باکور و روجلات سوری ده ولاتی شهید و زیدهی 18 جی بریندار بون که برینا هنجوان جی گلکی گرانه